Iya, tahu usahakan ulawang. Iya. Iya mitul lina nak tay monri kita bicara itu kumaka deh mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na merigagah. Iya, di belancana apa capu ya tuh. Iya mitu mahar itu na punya nak tak. Makanya pakanjaki. Itu nabi tamalat dan napakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya Pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Na sebab Pak dongan na memeto je nabi tah. Dia garek nakama lino kau ada saya baca dia nakama lino na reko dia nadapi isi dibanding 50 kata makerci dibanding 40 iya 40 makun rai isi dia roane perbandingan dan apa di kama lino maga batewe jagai dia roane we koci dia pa aja na tol na tahu bicara ya kong ka iti lai ci di na 40 iti bira maga bate jagai kira-kira dan maga ini mana nama waiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi sahabat Ketua MWC Pancalautan dan juga Talulimpoy beserta seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat beserta seluruh rombongan yang kami hormati, Bapak Camat. Ya, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Wanyo Timoreng. Kemudian saya panggil Kakanda Ketua Puskesmas Watasidendreng. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita pada siang hari ini. Yang kami muliakan juga Akhinal Fadil Al-Mukarram Buruta selaku Mursyid Tarekat Haqqani Kabupaten Sidendeng Rapang beserta seluruh rombongan dan adik-adik Banser, adik-adik mahasiswa KKN. Terima kasih Dinda sudah menghandle acara. Seluruh jajaran panitia sekaligus pengurus masjid apa namanya? Nurul Huda Wanyo Timoreng beserta ibu-ibu dan seluruh jamaah sinina tomo-tomo lebih kumanang dan ibu-ibu majelis talim dan insyaallah mamagi-magi nama siki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu ka panitia ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia temawe melo imala pasap-pasang agama ia angkewat dimancaji akatannyang imma giriwan walino makoto parasurumonri sarekom mangina makanja apa hangat tarilalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi Nabi peristiwa amirajakanna alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu kita sampaikan makada
Ia ko peristiwa Isra dena nabitta bawa kurang malami ko peristiwa Isra nasaba namo Nabi Musa ipalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian. Dito namit tanong lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu disulan na lalangi, tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Ia to sinarek o peristiwa Mi'raj angkato nabi selain Nabi ta ya narito Nabi Isa. Nasaba ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik, berarti menre ko lagi na nabi yakka menre ko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua, jadi langsung Mi'raj tapi dia Isra. Ya toh si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Iya Nabi ta naladuay Isra sekaligus Mi'raj. Tapi yero Nabi ta tama ni oko temay maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja na bitta maega masala na hadapi tapi yero masala lino mate benena Khadijah wanita yang selama ini mendampingi amurena matetok lai boikot ekonominna marajingi dena melo temewe kerjasama. Jadi dena berkembang selangnya waktu masih sanabita. Iya naro lette inabita mak dakwah lawi taib dengan harapan maka dena bita ya ko taib keluarga aku mencaji gubernur ya ku idi maka da keluarga aku bupati taro nak lokoro mak dakwah newai muka roh si sanalat tu ko keluarga na nabita Allah dia ini terima lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah kada magi nang ka mak dakwah nasa yakka ka mancaji nabi aga nasa ngamurena ko roi salakka ipo ngal salakka itu ko iko yakka tanya bangsa namu wa di mancaji nabi bangsa naku ni ede na terima yero jadi yero nabita mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari. Yana tu nama sampak mak dara ulunna nabita angka maka da silisilina nabita na kena lemparan. Tapi denang kana masusah nabita maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng. Ya mimpai de na tarime pa de sangi maka da deceng. Eci dibawa tau na pasallam. Watunna rewa inabita na lepa masau-sau na sabak purui na sandre-sandre o koside to ayu natako angka ya ropak darah podangi anak gurunna maka dan karo tahu mata kolak dak mana wita purulak dak mana lomu bawangi wae rinu iya naro bawangi wae nabita mat bismillah nabita napaninu taselang apa makanya nabita bismillahirrahmanirrahim napaninu maka dia tahu tania tahu okoy apa dega ga tahu oko kampung baca ya rekomen minum dia kagak nasa malero na sangi nasa tahu pulih mabela ya na tanah ini maka da tahu pulih kenroki maka da pulih ka Mekkah maka da wi mabela tongat tu maka da yero na wang kalinga angka tabaca angka tabaca melo taminu maka nabi tayo bismillah ka magi ditanay maka da kinroto si kipole di maka da pole ka anay nuha maka da nabita angka sila surat ko tu maka da niga nasang Yunus bin Maktah Nabi Yunus uro Yunus bin Maktah kan nabi tappa maka da yun na tahu nabi apa de na mungkin nisangiro nabi na nabi yaro ano wana sisa berarti nabi to ya napodangi maka berarti nabi ki maka nabi ta iya nabi ka boleh ka madawa ko taib tapi natolak masyarakat tappa maka iya na tapata masallam iya na rosi dia matsada iya na rohadia na nabi ta boleh madawa pak darat tomi na runtuk na pasallangi itu nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum
Maka da ia mina baca itu ia tu kau apa berarti ia bismillahirrahmanirrahim berakala da sitongan lah. Itu ia naro na tama sallang ia miro cide na pasallan nabi tawatu na loma dawa kotai. Ia na masalah na hadapi nabi te mamulai goyah. Yolli ko po Allah Ta'ala. Iya na tu nakada iya tu meraja pak bu sitongan na iya tu sampajange oleh-oleh ni hadiah ni cuma makome matije ko enggak tahu pole jokah deni tanah ya rumah kada aga mu pigau iya minakutan ate aga na poleang ya kalau wi umrah ta pamakutana tu aga na pole yano na sakaroma cerek kristal ya itu cila dia nang kana kutana kada kenro kokonge law mas sampajang ako nge musiaray okoro aga mo pigaw de nang kaya nito aga na bawa. Iya. Jadi namo nabi makotoro watuna law mameraja nabi ta padahal iya ko aya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ia mana salah dah. Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pun Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena terima sampajang de melomi ipakyes saatinna Nabi tentang apa yang dia dakwahkan. Nasabak sininna Nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga de toga gami te rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalang de toga ga tau mite rupa-rupana pa penyamang di lalan na suruga de toga ga tau mite copok na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita de toga ga tau mite pahalana sampajang si bawa de cenge ko ongkai jama kecuali nabita iya nabi yang macurita manam ni itu macurita manam ni Nabi Musa na curita mi suruga neraka denang kana tama Nabi Yakub Nabi Zakaria Nabi Ibrahim denang kana tama suruga ina na curita mi makanya maka dipong Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan denia curitang tapi lai pitang ni si salah ku ya curitangi si bai pita di ya ku ya cerita mi makrote kanjak pane mau to di ko di mana-mana walala mate magaro itu ini makana makanja suruga i mako ami tu ku cerita mi de gaga iya permandian ngena ko macurita itu we magalo rekreasi nasang angka mako itu libayangka mi bawa kada magaro iya nabita lai pitam mematoi makanya disebutkan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan lai pitam mematoi naidi de panangkan dirita neraka di de panangkan dirita suruga namo irasakan na suruga kapa de topa maka nabi te suruga na lino de majang apin na lino ay makala da si sala pina neraka iya naro nabita ipitam iya na tunakana nabita iya ko yalengi pape nyamat te kolino denang kana masusah nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa napacuru bami mako anak panaka tak de mana nyamenge purena rasakan orupan dina napa ipacuru cicang nama kadana bitaya tau mapanga dia berzina agak bahasa modernnya selingkuh iya tahu mapanga dia arwah ipulo na tahu ngipacuru o kilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwah ipakyasa iya tu je kapan napake pajabai sesa di biasa naunda camae naunda kepala desa loko si di onrong nai pita kampung mah kadang ka kampung makanja rewa ni meloto ni bagu kampung makoro biasa makoro tu
Biasa ke makor aga jer studi tiru. Iya, studi tiru. Iya naro. Bayangan na makadang ka kamera aku suruga makuai aku neraka makua pacalange. Iya curitange itu. Ya kung kagaga makanja mi ita kadao makuai. Nabitta di tamanang. Sehingga degaga tawad dia curi bicaranna panasai pacalanna api neraka. Panasay papinyaman na suruga kecuali nabitta. Nasabak pura mematuina ceneri suruga. Ang kamotu nabita masuruga ya dempara mimasu Nabi Adam. Pamulangi patama suruga. Dua solangi Nabi Adam. Niga ibali sila tamamuka. Balay Nabi Adam makada yatya mima ko bisa manre tu gage tapi pole siruntu po Allah Taala wan dinigare naganruso ni Nabi Adam. Pak ya pinangkurang po Allah Taala namo Pak Cama kung kagaga natya Pak Bupati natapang kataw bici makada natya mima bisa makoko na palaban ide na natanay Pak Bupati na jabawawa man itu apa makada na Pak Bupati na ro na pinangkurang iya na pasal ko pajabae hati-hati ki ko Pak bici-bici ya tu dari lada maka solak. Iya, nak kada pula si runtuh bos kepoto ku si bawah ani gerece de anu wah itu bahaya. Yang kedua agak solagi Nabi Adam, nasu pole suruga. Baine Siti Hawa. Oh, ya tu bici-bici nama kun raya bayah tu. Gitu. Iya. Jadi kita jaga itu baine ta, pak ya tu ko baine be mate madarito masusah. Nggih, tapi dia tu kagak makau ko dia kagak. Nggih. Apalagi kau muslimah deh, insyaallah. Jadi aja tamalan dek tongang bicara nama kunrai, ina tu nak kada guru tak kali sidendrek. Ia kau bicara makunrai timbal lalu. Aja na tappa tapari. Iya. Pak Madari tu cik diminta pernah tambah ini. Makadami teh manu gere, sana lete makadai maga payanu gere. Tadi ya kau lete si makadani tu tonga gere ayasang. itu bahaya nah. Jadi denang kana kurang. Iya naro pasu Nabi Adam. Iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu. Jadi ro lagi pamulangi Nabi Adam monrong koro. Iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihi burtui atinna. Apa ya ko boleh suruh katanya dempar lokolino masusah memang. Pada mikong kabupaten nanti jiraya biasa. Apa di ulu tuh? Iya. Kepala dinas na palo mancaji guru biasa. Deh kagak. Tahu sogi narak bangkero eloki syarei. Loki pasak barai. Iya. Yo pokok camak mancaji bupati jamu talo mitai mariom itu. Menre moy itu. Iya mikono itu teh na bahaya. Mandari masusah. Betul kan nama lah ada maka dewe ya mimpi waktu nang kagagaku je na lo tawe boleh we magi je pede na gaga de naga tau me pajeling ya tu ya na tu nama dari majalah ada nyawana makanya kong ka tau manu kasih malah ada perhatikan ya na tu ya ampai ko mapak botingi upasangi aja na taki bua on rapi ya ko mapak botingi ya rowi taun ronga pak botingang ya makong ka kasiasa PAP di pasal lo benreng. Iya ya malah ada unawanawai pekko ni kong kakasi misalnya Pak Camat na ya ladasat si tinro isi banggotana si asikolangi besa watu nesde na Pak Camat manci Camat alena manci Pak Galuh na tama nyo ko peste Pak Camat na ipatama PAP palesnya alena lo bandrek majaka si nyawana iya na tamutta manamoro nawanawai gare iya makarawe meka lo koro de to na pat si pato kana sabangka jero makara PAP magani na pada tamutah na melomane hargai tamuewe iya jadi empe makada aku mapa botingi aja nah dia nak cukup lah ya rupa jabae kong ka cara-cara besar nang ka PAP supaya dia tak ganggu yupi di ko mapa botingi aja nah tapa masabawannya tu losok na tu tendata iya aja na to makiwa na sabak na solangi nyawe iya ro tau de kasinano meni oli lokoro mata di palak kajena na satandan ro ku iya magani ini naro nasabari na padahal tamutta manamoy dali mo de sa kalaki kami ka pasolona jadi mapati kamaya kapak dongan nami harapkan iya cocok ditahargai sah
tau boleh tak tapi aja ni pas salah. Iya. Jadi itu ko agama ketakwaan. Iya. Pada mija rumah Pak Boting aja na nama balola dak. Iya. Malah ni tenda takar 20 na juta. Na cica mice ngari na itatai. Iya. Napasan ni kuwan ni letu subuh. Ele selesai itatai ni korewengi. 20 na juta icing hari bami. Deto na ite tamu tayo tenda tayo se cukup mi. Pan rasa-rasa to nila kaya lo mala ololo tapa lo bata. Bencong mi nyamangi. Ay, aja. Iya, iya. Kene tataro ya rodita aja na niya ungkoso ka makoro to malaban na tenda biasa-biasa na. Napaitaro 20 na juta. Pure mabay ni na tatalingin ang modalaka ni sitaw miwat di na madecheng. Iya. 20 na juta na pake modal awat di sitaw minawat di madecheng makade. Iyo po nala na 20 na juta. Maka ni soli pake kato ni lo makeup dega. Iwa jamanang. Sisa na pura mapaboting. To 5 susah di pape na din. Bukan di pasolo na tayo. Nasakat di pa iya. Si ratu sa busoloran 20 manisap na soloran. Maga ni. Hindi mato suselita. Jadi kere. Jadi mapakai ngamanya. Tapi dia tu gago ko di. Gago. Kemudian ia naro nabita sebelum dipalalang ipue dua. Ia ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisay yang ya ko patasawpu ina kada bisay. Maka dami patasawpu wae sam-sam ni tumelo ya lapak murah jadi ya lengi kesempatan gisay jantung na nabita. Jadi ya jantung na nabita dia ni bisay apa dia nama carepa. Nah dia agak dosa na nabita. Si pamula mo pia na tiup ka po Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si pacin na dega dosa dia kumakadai bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadami iya roe sam-sam melo ipancaji pak murah jadi lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita apa iya ro kurani ipasiges sa ibawa mipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi tau minungi ina nasori biha namo si kaca minainu tapamaso para ko pura manre kemudian yang kedua pak murah nasaba pura mematui sige langsung ngatinna nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bitta ne wasigesa nah ya na tu padamu itu hajar aswad pura miatu nabau nabita sampai tu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabita hajar aswad na daga pa jamaah haji melo bau hajar aswad daga gara-gara pura minabau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim nabau nabita na komana teh makamu Ibrahim mabau itu kan nasabau hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu angkaci di kampung waktu na natamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah nalay itu batu apa makane iya je batu na lotay na bawe sampai 10 ngokor na komana ng ekonomi lo ay nainawin na tilo kampung na tapi dito ga katalo koro melo iko piro lo matawa kampung na laki buara ni pada Ka'bah na padak ke ina nakan nailasa te koro mak darumpuman ng lele nang sa na colakan. Karena itulah saya colak itu maka kamana tak korina buru kemanang tako angka manaci di tabib sandro mita inasai anu je iya dosa ye maka manang ka kada engka batu muala mabolong e parewa iya tu batul la saiko iya na demo parewa tu batul dia gaga paja malasok we na parewa tongang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tawe nalagasi sa ginasa biasi sa ngito napacur nabawel lo kotasi napacurui di meto na may labo jadi itu hajar aswad kawang dia na labo tapi batu
Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga berani malay. Yana tu akasya ke tu ampai lai buku na sabab pure na wase-wase tahu. Waktu na parang na watay tu wase-wase na cupe na panalaga. Yana tu ampai cupe, yana tu ampai lapay. Makoko. Iya tu Hajar Aswad tu. Na bawi na bita. Tapi nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe ko na bawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu. Jadi pasal liman na tu po ang Allah Ta'ala kolino itu Hajar Aswad. Itu ampai na bau tahu kiro. Pada mo itu nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung de natadung de mematonakan na cahaya na sama makan itu pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ang Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur i matan na soy na sabak nur na matan na soy pulok nur na nabita. Jadi ro matan na soy ilaway supaya dia na masolang. Kung masuk inabita dilindungi. Tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi asoy ilindungi aja na masolang. Pak ya ko si tambo sinur na nabita masolang. Akan hancur matahari. Makwiro. Jadi yan na ro na napahangit ang pandita yaw po ko pasarea. Maka da itu laibis saybiyatin na nabita. Yato si ko pa hikmah de. Maka day ya komelo kalau siruntuk puang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timmu iya aja na yari saliwang itu ileco malinis sa kingkir mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mo pacingi roh maka day disay ayir samsam agya sayir samsam iya rawai samsam sitongan ko di makanya jenne yana tu nasa jenne teluka makanya ko memang sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo ko sampajange napanya ko to mak jenne itu na cicak akatalu sunana asa ko cicak tapi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sa jenne teluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja ni balak bawah mak jene nama katonan nak ketu sesai mo pulungnya lah bosi kayo ada awe itu iya maka itu pandrita iya tu jene besok aku tanang oko patareka maka dah maga cha aga proses si pigo ko tomelo husuk masampaja si di mina pasangan na iya na husuk mo ko na oko jenne husuk ko sampajangit iya mikode na makanja ka husukan mo ko jenne de mule husuk ko sampajangit jadi matanre pangarun na tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong kanan betul ngan na yang penting marica kalalo gaji na pigaw iya jadi pakanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na care pai itu pandrita dulu macam matandra kalena pak mapahang ko gamay yo po nak munri mega mi bacana nama kurang pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bato matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanja api Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na bu na komentar mana tuh gagay dia gak ada komentar tapi dia kena jamah iya mak itu iya bang ite nak kada asyadu tapi dia no masam pajang iya mapangewa makna NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu na pangewangi letu subuh tapi dia na nalo masam paja subuh iya makir iya maiga jadi iya na ro carana ro to pandita na lengi dalam makna pekui cara ya gagawe supaya ya ro jenne na lisari peringerang iya na tunah kada ya ko bisai lima mu bismillah ko pura ko ma bismillah niaka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku tajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timo yung makay kadosana tapi makuran ni dosana timo yung makoko pa iya pat jalo yung makay kadosana pak tulia mahape
Iya si amiga dosa. Pajai manena tapi pak jelon entah peta-peta. Iya meta matu irakko. Itu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa, kemudian tapancaji we timuku si mata malam mak untuk maka sibil koridi pong. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga iya ngak mataku pong. Tapacingi dosa aku pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua, pong tapatuji pakitaku loko numu masih. Kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku matu ke surimoni 5 tahunku. Po tapabele pula dosa-dosa. Iya naroyasam jenne talukah. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wadi batal. Ya nasige salroni olina lakai baine wedega palape na batal itu. Sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani natakola tu ta panagat tangi do cilina lakai na atau maga komena sige sa batal. Imam Syafi'i. Apa ya tu bainewe na lakai tanya muhring tania. Iya. Tanya muhri tu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe nanya sisa natu nakanlah dinikahi dan digauli. Jadi ya tu baine tanya muhrim makrami hakut tamlik hak pakai ditanya hak milik. Iya. Itu aja tersinggung. Iya. Iya. Hak pakai. Iya. Iya, tanya itu hak milik tu. Makanya tu ampai makun raya dia gagah hakna untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagah hakna. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya roane we cica bimaka da utalla ko tatap petalla itu iya makun raya namo ka 50 talla ko namo mak galere ko dia jaji dia berlaku nasaba ini lai hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yalli kaya tu mahar yalli na makun raya yana je tu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalance imun ripi. Iya tu mahar ta bicara na iya mitu alina nata na maka sempo mahar ko sidra seperangka ala solat maka na dodong sa namo jero seperangka ala solat apa ku salat tu mestinya maka ada satu stel pakaian solat apa ya ko seperangka namo tuana namo manarana macu meneto ajene ke macu tu ke seperangka ala solat macum salana macu ajene ke macu manarana ke seperangka tu mestinya maka ada satu stel pakaian sholat berarti waju-waju. Ya kok sabarangka namo ajene ke manara toa macuman. Nama-nama igare cede. Iya. Jadi ya naro apa botingan makal ada sempo. Iya nabi tapu baini Khadijah angkat na melo nadapi si di miliar. Melo nadapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak dereng. Iya, angka ga tau mabainyo ko wanyo si di miliar mahar. Angka lalo ako gaji lombo iro sandala Jepang. Maka tu na aku ngoro ni. Sandala Jepang minangka kang ibaine na. Iya, angka tu ko YouTube ya sana menre. Mahar dengan sandal jepit. Iya, tahu usaha kang ulawam. Iya. Iya mitul lina nak taimon ri kita bicara itu kumaka deh mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na merigagah. Iya di balancana apa capu ya tu. Iya mitu mahar itu na punya nak tak. Makanya pakanjaki. Iya tu nabi tamalak dak na pakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak. Mai galak dak iju melana. Mai galak dak ki. Na sebab pak dongan na memeto je nabi tah. Dia garek nakama lino kau ada baca. Dia nakama lino na reko dia nadapi isi dibanding 50 kata makar si dibanding 40. Iya 40 makun rai isi dia roane perbandingan dan apa di kama lino. Maga batewe jagai dia roane we koci dia pa aja na tol na tahu bicara ya kong ka iti lai ci di na 40 iti bira maga bate jagai kira-kira. Dan maga ini mana nama na waiwi. Iya makolek batu rek gine jagailah kaya makokoi. Iya nasabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ni cik di nang katupi tu makoko 1:7 tu. Barannya anang anak darah dia ketawana. Maga ni. Dia pigaga jandai we. Nah iya tu jandai bahaya tu.
Dito gagawin ko eh. Iya tu anak darai dek tu na tumalak dah masih lepas ciri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Apalagi itu tu dikelo masih aralan sini ai bahaya. Rorotak nalakai tak ko iya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu merepa wapak guru ngang tabaca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yan na tunasa nabi tabaca ya roh. Po ng Allah Ta'ala jaga yako. Ya ko melo ki anak ta aja ta masela maka na magaru bija dito kana ta salah ya bamotu tabaca. Oki po ng Allah Ta'ala tatitip. Baca rumah ponco mi Pak Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya ko meki tambai Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masyaallah ya ko turuntu dalle. Iya. Kung kadale pamula ngagi yali na tapanitai mata tapay bacer. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Denala itaw itu ya rogagatta. Denala. Najagai. Iya. Ya kunala itaw na selay po ng Allah Ta'ala lebih makanja nanya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Yan tu ampai ogi ena pasala pasanganna okila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu na tamra tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Ena pemilau alindro ngalori po ng Allah Ta'ala supaya dijaga terus. Ni yo putu jawai na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makunray sa belah kiri na pa majama arone pakawin kadi makunray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasala ko ilala kamara pasapasi di pala tanga. Situ dangat. Tapi angkau ko tu ko masahada itawe ko tu nasampung isahada na ronewe maka date denulle mak baine wala kay mo kadi mo mate. Yan tu nak kada pa aja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pwede de manyamang apa makli cubu milalan waktu itu ya tu me tahu dia na paham tapi aja na wapak guru ngangir. Kemudian ya ro nak maka dai pu ita pares saya iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati tomi iya na iya ko standar mako ko melo ipake yakka mancaji mappa de nagaga ko standar imatongang de nagaga o aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih apa iya tu kong ka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran ya ji aja tak kada pakka pala korang iya ni soro aku de na paha fikih magani salah itu matu dia ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini hukum-hukum na sampajang. Ni sakada ko salah ipakui. Mena yana namanya kamakokai anak tamaka pala korato ngami bawah. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana ta salah dini sakada loke kai. Iya. Wajib nangkai matu lima solara ponco. Iya itu kare. Marajit tu marajing. Jadi ya penting aku sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahaya. Jadi itu dah sembarang. Nah, yang kedua maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasa. Apalagi ko pa politik nah. Dega. Dahil nagagaya to. Apa yan nalan na todo po iman kada jamaah na nila si Chochogi. Magari gare. Jadi aku ya tu meala standar tu marajing. Yan ang pema kada sapa nyo kutuke ganasi di tawe na yung musoro. Yang penting din nagimpe to ngam. Ito to na. Megamoto. Tatalu tatar pa ya tu imang pa. Pagawai sara jama-jama mate. Pak mate pinapang katolay.
Ya kami sel ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Kurenya ipan reti mapasemo pitimun na lalo matodo na tanya na tondo. Iya. Kayak mako apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makadade yan ang kanako tiyasi mata yasi dia na tu. Iya. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Idi na pagalung Pak dara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen rek tadupa ye pasti dekat tolak balatan na taling imang. Na ko si ratu pagalung ko wadi timor ang na si ratu tu karung na dupa pu imang ye. Sisa ngin rek ngasih ih. Na makaje tu kanja rekin ya. Ih. Na deje ta ciri-ciri sikaru tamo. Iya. Ya ko na sikaru ta sisi puta. Nah ya ke 50 itu pagalung, yang 20 na tu 5 karun na dupai. Daripada lo si kasih angka jaga mi baca doang, angka imanyo ko galungnya, malu melo gere, kati imanyo ko galungnya. Na toton ni pu ima komporo na melo galungnya, kasih tahu na sangkai mi baca ngoko rengke ko malasa yan. Oh be, jama-jama pag na imang imana, tau mate, tau mada, tau gatama-tamang imang imana. Iya. Ngere. Iya tu imang perlu mato masih sekolah Pak. Ini na ustaz semako ayo na roy kamana ni rupa na lasay miliwaru yang kadi batay yang kadi de nami bicara kadi makai garupan jadi pesan naman ya guru takali sidin reng upake itu pakasingibannya timu mangololori pong Allah taala pahader ini nabi tanah kadaja ne kuma berung nabi ta pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi nan cipa bure ya maniro. Itu iya to na roje ta pake aja na ustaz ta dudungi na to puru pak ko to mado we ne ko to macarama apa na capo na siratunya tu botolo na to puso ini nah makanya to pandita madari tau pake si botolo we wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya wae tapak barakakan awak dimanci Pak Bura dia salah satu pun tapak barakakan ngak magi na madari makutu kak makasibiang pun tapak barakakan ngak iya wae mamagimay kasi winung nang kakak matinulu makasibiang pun tapak barakakan ngak iya wae supaya ayo tak kalupa untuk oko gamay pun tapak barakakan ngak iya wae iya ro tilaw napayino ko puray aja tak ba bismillahirrahmanirrahim awe maka na ponco Pak dongen iya tailawi ini tu sampai to pandita dia na langsung nino napakaja kana katan jolo napa nabacangi salawat napa milodo taliseri mi baraka napa ino iya ini mani agak kekurangan tahu emang padipat diutuku tilawi ya to itu na baca ustaz ini nagan rusui barangka ini makiro iya maperingerang ai batungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok doang ini nasabak masih kiri tu Andre aga nak kita nai mana ngikmati aga niat na Andre aga doa Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niat na Andre aga po ta tapak barakah na buat dimancaji pak maktinulu kak makasiwiang po tapak barakah aja angka saya pernah diajarkan maka dan katu nak wat dingin minum sesusuan ni tadi na tem ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya roto dari la umrah oi dapat pura pimajene na meteme sesapaka tuli maloliso tilawi baraka na we de nasutu iya matoto na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama pokui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilaw memang aja utama Makkah ko memang lo macari parepokor iya barakaan ilawi makarwi tulita teme-teme to si kaya iya kon minum ilawi iya aja na tuli madarik pikan kami matola sama kau tu ko cau ni karekna dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan iya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo ya rupa kerta ilalangnya nagesai napa ta pacingi napa taling apa napa masalah ki nalo di majene napa bereja itu kan masampaja na tomore na ko angka masu itu dimaafkan
Tapi aja tagis saya tek sida peta pak mutanajis ki ini. Ko kibirin na masigi monro tatong. Mutanajis ki. Pada itu kong kana nak bicu lai pa pampers natako purat te menang ka kotoran ko pampers itu mutanajis. Di situ kan nawat disigesa. Iya, itu hukumnya. Pak angka metodo to mako tu masuk tacede temena. Namo masemi masuk to pak cau ni karek. Iya, dimaafkan itu. Iya. Arone makun rai. Makumana. Kemudian. Pal alalangan ya bu. Iya kotomelo makadai guruta. Saya kutip sedikit ceramanan reguruta kadisiden reng. Makadai. Apa tu pacina? Pacilahiran. Yana tu nitaya mata. Najisi. Ropoh. Paci hakiki. Yana tu jenne. Paci ngati. Yero lasati. Kemudian paci warampara. Maka dia bahasa rakna an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah as-zakah. Ya ko an-nadafa paci carepa. Ya ko at-tuhuru paci hakiki. Ya ko at-taskiyah paci ngati. Ya ko az-zakah paci warampara. Jadi namo ma paci mana wajujue de gatau te wasi salah. Na de nasu sakka na andre tatandre tete ma carepa. Na sabab mandre ki andre carepa. Namo poto pure pasu sakka na narekuye wasi salah bali boleh jama-jama tu ya tu. Nak dampangi mo gamay aja nali wangi talungas so. Pamakin nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Tanya na gulo ngasal kong katau de na sewa pada nasala nali wangi talungas so. Iya di melo elo umrah aja na yaro kopor tau rusuk masijah. Iya rojolo tau tewai si salah talawi bolan. Apa iya koloki umrah nalatu ki siarai nabita. Nah karena nabitang kata ulumnya wasi salah ko kampung itu terima. Pak makde nabita la yahillul muslimin an yahjura ahahu ko salasa layali. Tanya na gulo ngasal ya sakarang. Nabita na masakarang na rekode to sewa ada pada nasala naliwat talungas ji ko me kilo umrah law ki jolo meway ada manang yero purete wasi salah. Law ki we to sia dampa-dampa ngame ka jolo siarai nabita he. Sia dampa-dampa ngata salangnya ro pure pakwani ro. Iya. Dia law ki jangan nyero gini kupur gini bedainya ya gele murus tu ang kayati macaripa deh tapi dia tu gago kodi iya maperingerang aya apa deh tasakamai napa di komandre Andre Harang aja na nyero Andre Harang isi bicara lantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania kata Nabi 40 sona 40 wanina itola ibadan idi arwane upasan macawe ramalan lau kamay hagalung ite kalau iti napai bawa lo boleh na baulu ibay neve na dadai napai bukam kaya gaga patapulos so na jamu puasa lo monri na dapi malepat ay de para mainga ay apa nabita makan mana akal harap natuk balu salat wa dua migi mandre Andre Harang deni tarima sampajan lo lupa dongan na patapulos so na sama iya roda rai menurut kesehatan ia koto pura mandre gaga cicak 40 sona 40 wanina ko napa sapku sel nak bodara jadi memang to selama itu makanan haram masih ada dia ini terima ia ko haram mana seharam li gairi ha iro ko lisati ha kan dia na mungkin to dia na mungkin mandre bawi dia na mungkin mandre asuh mandre darah dia na mungkin bangkai itu ya mi bangkai ya bahaya makopa pak balu ayam potong iya kumpai kumali ayam potong ayah ku ya aja ne pura gere idi lau gere na dia na mo makun ri wa dito mak gere itu tabaci bismillahi Allahu akbar iya kumeki tambah bismillahi billahi Allahu akbar ya tiba aja keto mak gere lau ku pak bulu ayam potong takutan nang siagalina ya banyak gere bismillahi Allahu akbar eta gere ni iya pak mandari tu pak bulu ayam potongnya na gere 30 misabu narako pani na gat tanyulu na makutan eta siage na sa 30 sabu kaya tu na bismillah nagere talupulo misapu mato limanan na to lima gere to nama dari vita laga je na baca ya we to lice ngaman 50 ko ya tu 25 ko lapina magere ro gere ai di nagere magampamo baca na bismillah Allahu akbar namo ko boleh ko de gaga roane magere idi gere makarami guru takali siden reya ko makun ray magere ajong pangolok kila marupa mak bawi matu iya itu jadi ini dito nama susah tuh
Iya. Cuma kami matomi tiasang adap-adap itari matarap pisoe ke guru tak ke malik tu. Make ke pisona si kopor. Iya, edi imangnya liki piso Pak Gere. Iya. Deto na masoli mako ka masempo man itapi 700 10 tasi di juta. Iya. Iya, masigi eta suruh mali na make gadi na masigi. Iya, masigi eta suruh mali. Naliang imangnya, napa yoro tapake Mak Gere. Bangkung ya be mato Pak Gere tali. Aja nama lanro anu ibu di tania je bangku pera ya kibo bangku garege ya kibo bangku tania bangkunya tuh garege lah model ini jadi bangku ya memang toko bangku Pak Gere ya upakewe Pak ya rumah ringange patatau dia nang kawasan nala bita lupu lo sapi na Gere na de paniasa na tanra mo capak na nitong kamen rek langsung na dapi bukun na cicam mi gatang. Oh, di bangku tak kata lu nilai segini ini sih oke. Besalala runtu imam Agere 2 bangku na pake. Kurang ni nasorongan atau japa sola nak demper ginala sisi dia pada mo. Ai dega. Iya, jadi usahakan ngecedero. Aja ni sesalo kolo Iya. Iya itu usahakan jadi pe makna ini nama Agere, nama gampang mau baca. Iya. Kemudian jolo-jolo macawi asra. 28 ya. Jolo-jolo 10 pi menit supaya waktu tes istirahat kemaki ya. Iya rona maka dakak pacingi kangepan itu tak coba gare. Tapares saya roba jujui meloi pakai mas sempaja mana semoga halal lah polengan. Iya ko hadiah cali aja memang tak pakai. Iya, jadi mana? Sapa iya roh jujur mi pakai masam pajak apa angkat tu hadis na nabita ya nang katau mali pakaian 10 dirham nalyangi aseradi dirham dihalala si di dirham diharam na pakai masam pajaknya tu pakaiannya pura de diterima masam pajaknya nabita makada de nak kada nabita de sah makarami de diterima masam pajaknya assa sampajangnya tapi de diterima ya na tu nakala salatnya tidak melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal aja tak kada menre kolangi na betul lagi ketujuh ulunna lagi sijak kami pulih ulunna nenrek nano itu bahaya impe maka dia rupa yang melu ta pakai masam pajang tapi tepite tanah mana maka dai mapacito ngasay baju juki na baju ku makanya to ina ro ta pakai aja mo na megala ada rupana iya na ro maka dai na mapacing apa iya ko to makana haram ligay riha may kanina kanna maka dapat balu-balu kaya ustaz oleh halala cocok ni jolo dutanai ko iya ro balu ko ganna to ngamo siliter ya kau dia nagan nasi liter maka nasi liter mak balik tu atau kan musaro maka dia mau pagaga amai ka mako tu saya line 150 mako 100 na dia ndapi modalana sisa nama dia teh nasi talen ni balik mula balu ayasang iya nanti yasa balik patuoy iya aja pada mi ro pak balu balik aja na na tulilang gaya ro balewe aja wita pak balu balik ko pasay tulinalangay Bapak kada may ganita tahu berarti kalasian ni tahu itu. Mada dia ko tu Pak Marawi biasa ko le pangamal di bali lo poda siya gali na baleta lolo palanga. Na saya jadi balu palanga na stas. Bale na mi. Iya aja. Tahu usahakan ngerope ku nak baraka poleta ternyata tu ganna. Apa angka anu tu Pak? Iya ko angka gaga tapoleang na anu masalah na mo 10 juta na bukara pintu po Allah Ta'ala supaya to gaga masu denon rukuin tapi ya ko iya ro gaga nu halala na tutu pintu po Allah Ta'ala supaya monro ya to gaga itu biasa to ang katao 10 juta gaji na siulang tapi de nagan magay na kan na ilasa na de na cocok katanya Pak Buraci di juta iya masambang yana na tapo rumah sakit egan na Pak Burel dia mesau iya itu tau po guru sekolah tatalur ratu mi kasi sa bugajina de na malasana na paling bolo kami nalini daw kiloro paja ni itu iya na tutu po ng Allah Ta'ala jalurna supaya de na sudale tapi ya total liwa bate na malolongan na de na baraka na bukarang pintu po ng Allah Ta'ala supaya semuanya akan keluar dan tidak pernah cukup jadi aja tangga maka damai kapulang yan na de na baraka man rasa itu kuncinya. Biasa tu makanan desang, mai ka jadi desa kada lagi igo orang ina capu. Ya makiro.
Mereka tu dia nak barakah ya tu. Itu ampai di arone pasang ya. Ya kong kadalik-dalik ta talengi makun raya nali na makatani. Mak barakah tu kupure na katani makun raya. Iya talengi. Iya nang karone malolonga dale tapanalay si tanga nagatangi 500 sa puna parikanto ginapa nele bayne na sisan na desak kadagan na 500 itu na chapu itu 500. De na manasa. Makutiha sabab iya na pura na katani makun raya tu mak barakah. Kaya di makun raya ko tumata katani di ilaw doang ng mematoy. Iya, iya tiya biasa tu ibu podang maka dia kong kadi mutama aja pak banyo ko bolam. Pak banyo ko bola jen tepai tu mo balanca. Ya tu monro itu mo balanca tu aja nanya tu sila lo lengkah. Saha kang ibawa jok lo boleh. Engka dale na po Allah taala pak ban ya sidakang jolo na po mo aja lalo mo balanca ko dia mo sidakang supaya magai manci patola abalai. Itu kuncinya. Iya. Jadi di makun raya makor ko nalengi di lakai ta tapak biri-biri ngi jolo tadok bilodongi rupo Allah taala syukuru ki papedale na po Allah taala na pa ya sidakang. Akhir ya ka apa tu makun raya na yali di tapak CO deh. Wah. Oh. Enggak. Kemudian upasang iya tu sampajangnya Pak Bu de namona siton rasi basaka akimi sholawatu zakah siton itu magi ro dua sampajang leter melalau suruga iya ro pasidakai patola abala yang kedua bolok lalu na suruga istana di dalam surga iya komeki bangun ngabolok ke suruga abangu masigi ki abangu pesantren usaha dia tawa kada si di pesantren si di masigi de yanang ka masigi bangun pertama ki semeng namo si sami namo si di oto kasi de to je nakada nabi tani gini kita bangun si di masigi makalami mambana masjidan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah nigi kita bangun masigi okolino karena po Allah taala ibangungang istano kilala na suruga ye komeki mapunay hotel bola ballo ko suruga asumbangi ko masigi namo dito namanya ka sumbangi namo de na sampaja pa katobolana de minatama jadi sumbang aja nasi di masigi tahun rima sumbang aja nasi di apa yang dibongkar rakyat tu masigi sabar ni yo poko sini nak wanyo mapamulai wanyo watalatu wanyo latu watta ina asumbangi tatala isumbangatta ina agama na tuko de kagay tari masih di mo iya ka makiro apa yan ako mibawa tataro sumbangatta natako anak mon rema tu narutung masigi agana iya opo ko ta sumbangaman tali sarimanan yo ko tumanyama napa di sembeng aja ta pertama atapang ako ngimaka sembeng kasi pa iya ko di narapa panitia na lang ite ko ta patapulo maso na najapu jadi kuyang pakai di masigi jadi apalagi masigi teh alhamdulillah luar biasa. Digagat ya tangani sudah model modern ini. Iya. Jadi ini sangat luar biasa panitia persatuan masyarakat atau luar biasa. Iya, ko makui ballo na masigi insyaallah. Ya ko meki mita ekonomi maju tapakan jaki masigi. Ya nang ka masigi kumu ciato menre dale ko. Ya tiap pasanna salah satu ulama yang saya datangi di Kalimantan. Maka dia kong ka kampo monroy tama tapa masigi mo renovasi ko makaliliag. Padecengi angkat tu dale pole masolo ko madece ni masigi na po naon na po ngala taala ni sama kada kenri me lolo mala dia ko tananya pano idale ko iya na de mo way masigi de to na patame na sa de to na may pakanjaki mo yo po ko makare mo ngala taala bongkar mo ya iro masigi ko sa de na pondo ero 60 na juta di na lo para bongkar ai maka aga ni bago na ko de na semua tupuang ya maka na bola tak bangka-bangka masa mana ade i makomo lolo na rajaji mako tu pamulai mo ya na pura na pamulai mako meto ko panitia na panito ko to panitia to makalasila si cede to pa to kan na makalasila si cede mataru-taru pi payo ko bicara na teme yang kalinga de gaga mataru de gaga sakada makai ka bicara utamanya tu de na kana sumbang nah kay ga protes na ya ko jumain angka
tuli mak dari ke mak kepala pak napan natam masih dia. Iya. Tapi dia tuh gak kowe deh gak. Iya. Jadi mak itu pak kami itu tuh mak tuh pak nanggak biasa dia tuh mak protes. Di rona mana woi maka nama jaji tina teh kui pudangi mak ada gagarin. Nah pokoknya ada paumana namper mana tapi dia tuh kan sumbangan. Ima tuli namper tuh nasa niga si mendek nasa Jawa duhasi tuh duhasi. Iko nape maju nairita magasah. Itu jadi ini penting saya wasiatkan Pak Kanjaki. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak terutama sahabat Abdul Waris dengan Ustaz Lukman Kato dan Pak Camat dan Lintong Labita Pak Desa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini kegiatan saya minta makada paling ice de waktu saya mau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat NU. Yana tu podang Ustaz Waris makada aja numpas sadia yang perlu pacar mah. Saya datang hanya untuk mewakafkan ilmu. Cuma saya minta ada donasi karena kita rencana membangun dinajina rencana nasabak menrek nitian lah. Rencana berupa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, kemudian tempat pengkajian Al-Quran dan hadis. Makanya disebut Istana Ahlul Quran. Pulau jadi maka dakan kakama kasih masyarakat koro melok bantu Nahdlatul Ulama namo 20 misal busi ulang selama 23 bulan. Dia kan nak 2 tahun, kurasi ulangi 2 tahun ni. Iya nasabah saya nukan itu 23 bulan ya ko lancar ya ro bisa jadi tu sampai ke situ. Nasabah mata anak kak set di ko selesai tugas jabatakku nadena selesai ya ro. Maka da nasinga kamaki hadratus seke Hashim Asyari maka da aga je batin murusu NU dia agak jokah. Jadi makanya saya minta untuk ke kama masagena nameloki berpartisipasi berbagi-bagi berkah istilahnya 20 sabu ya melo 30 sabu ulang-ulang Ustaz Waris pamatu ngurus ya kotako napa isi ulat tawaja nadega maka tapas stop ni ya ko ya mi syukuru katu tapi aja ta cicengi ku ya aja ta cicengi nasabaya tu malaika ulang-ulang nilaw doang wadito manci papalampe sunga aja takadaya naria 20 sabuwala tapi cicet nang wajah langsung lunas aja malaika itu yang nilaw doang iko to masumbang na nilaw doang siki malampe umur malampe sunga supaya mananung si matu ulape ya ko pula ni ta ciceng itu nilaw doang pada dia tu tahu masumbang sosoe, ia tu tahu soso nilau doang malaikat, ia ko cica misi ulah makalai malaikat istirahat sikit ulah pema pas nilau doang, rugi lah dak ki, ya kita namo 20 misabung kamu tu anggota lo jampu iko de tataran seperti apa angka mato nomor rekanina, ya Romelo maka da me apo kaya mega ini mani bawa de tu gaga batasan lah, jadi berbagi berkah istilahnya, jadi saya kira ia sampai kangi mamagi-magi napa berkah ipong Allah Ta'ala ia ko dia gaga tule mala cara maku pamula nala tu capana angka gaga me walingi tau saha kangi takatani masai ko tule pigau ita pigau angka tu tau ko sorimon ri Pak Bu deni timbang amalana de tonale te ko leteng siratal mustaqim deni bawa lo pada masyar maka dia nabi tanapai malala ni jemput dia na leteh ayat tu peletiannya siratal mustaqim liwa sesana makai katau melo le caulete makadami puang pertama bawa nak neraka aja no lete kowe onur ini tu letiannya siratal mustaqim tapi angkat tahu nasa nabi tadi ni palete nasabak napai malalang digiring orang ke masyar lay jampu memang nyoko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala okon roh kami nama tanre ni ga yero nasa nabi ta tahu masidakeh denis sangi makadani ga nasidakai tahu isi dakai de to nis sangi makarani ga sidakai ni angka pesantren tak macawe angka gaga denis sangi makarani ga masumbang de to nis sangi makarani ga nasumbang kung kanana o corona yatim tapoda bani guru na makanan kaganana ketua diubantu aja na tapodanga asan na jatona tapi tanga taun na ya bawa pembantui ke hari setiap bulan na aja to tapodangi makada ya bantui selesai mati tu nana masih saliwa si runtuk ki deniris sama makada di biasa bantu waktu na masikol ia naroyasang sadaka
denis sangi makadani ga sidakai tau masidakai de tonis sangi makadani ga sidakai ya ko ya tu mapasi pulungan nak ya tingena panale ngampal lo ibalender mo pa ya tu de na langsungnya tu iya palai ko naso tinggi macan itu iya makanya usaha kanginang ke amal rahasia tak iya saya kira makanya itu penting Pak aja na tatarolengi rulawat tamak balo-balo gagasiku kemana nyo ko tempele-tempele aja na ya tu ko mati bene monrim itu malay masak ya de nak bayi nila kay te ko mati tuoki lagi memak bayi ne palay ko mati mana sah iya ko wija-wija iranno nga makata-mata wija-wija mo ranno nga buta ciwali ko tauleng mo ranno nga buta rapak ko idi na tuyo ko makokoh meka taneki akasya kita siarai ki buru na tomata talala na sitaw pelinga kedua mi nami ganna katalu ko pure mapa bayi ne pak melo masyarakat buru idi lagi tu mapahang ya agama kedua mi siarai sitaw maga pamatu wija-wija ko idi mati tuki lagi na lupai ki ikiri lo jupanda makulia ya binatalipo ko capu idina nang kakiriman ng matalipo manikana ka dikirimat tamagan bikin etis sangi maga sija na tayo na lupay ki kotomate na dega gataw tapajampangin pa tarito nga mo to bayne da kotomate tapi nagan na si ulang mapinri nyo ko Facebook sudah 1 bulan bapak niya meninggalkan tak terasa napangkaduda makomeng sabar say nasa makasih anyo ini penting saya wasiatkan ia patunia punai agagay kuyak dering selama yakatan nimopi itu cuma amanah makanya selalu dibayar zakatnya tapi ketika disedekahkan dia nagaga tu zakat nai wajah karena ya punai mematoni sitongan itu hakikatnya jadi aja tamatca tuh tapi detis sangi perjalanan tak mudah-mudahan angka boko tamawari tapas sadia ngangyali tapos surumunin na kong Allah Ta'ala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh